tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, Mike. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmatorog. Kita pa ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung, Mike. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyaya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amerisen ket pakadawan met iti adal. Ket mailinteg dagiti kilo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Pepe, anak ko, apay adi ka pala nakasukat. Di mo't ita nga aldaw ay ati interview iti inaplayam at trabaho. Ay, Nay, apay ngaya nagsan na ay ka anak ko. diya ko nagtuloy, nanang. Anya, na, apay ngay anak. Amangan ngamin no sa anak ang makapasa iti interview. Anya, pag kunaam kumamat ngay anak ko. Kasla ngamin matanagan nanang. Amangan no diyak tumapagsusurot ti songsongpat ko kadagiti saludsuden da kanyak. Ay na, Pepe aya. Adday ta ka manan. Di mo ko mapagturayan ti kas taarik nam. Agdigos ka kinin. Tapno makarumpat kan, anak. Ay, Alan, agtignay kan. Ingkagdigosan. Tapag isunto anak ka idasara kon. Intun nalpas ka nakadigos. Asikat ti adda dito'y waiting shed, Pepe. Lolit, si Kagayam. Apay adi ka mo tin makaid na, Pepe. Awan. Sigurado ka? Uwain. Sige, agpakada ako na. Aguray ka, aguray. Anya ka diti mapaspasamakan ka, aya. Inasitgan ka lang dito, kastamot tan ti jar mo. Kuha ngamin. Jay, nalagip ko nga dagayang papanak. Sigurado ka, Pepe? Kaslaawan mo ti papanam anapatag itay. Ta nakaprente ka nakatugaw dito'y waiting shed. Kuha, ay, kalaglagip ko lang. Nga dagayang papanak. Uwain, kastala ti biyag no daduma. Adadagiti malipatan na kilata malagayp. Kastala ti biyag, lulait. Dakamatan, anak ka. Uwain, nanang. Kahit, kumusta nga iti interview na panam? Apay, Diyak nagtuloy, nanang. anya? Apay ngay? Kuha, saan nga min amapunas ti marikrik na kabain? Nagsanuda ko, anapan nagpa-interview. Anya? Ay unay kamatan, Pepe. Kanayon kalakastaan. May kamanunday ta pasama ka di mo intuloy. Mauna-anak ngamin iti bain no kwa, nanang. Naa. Una yan, Pepe.
Saan anasaya ati kanayon nga agsanod kadagiti plano, wenno panggap. Ha? Ay, laglagi pom da ito anak ko. Ti pangedeng agsanod, kaya rigan na tigasat ang nagpasugnod. Ah? Tantandaan na makanayon da ita, Anya ngay nga raw, no talaga asaan ko agasat nanang? Ay kadkas tala tibiyag Anya kas talatibiyag ngay bagbagamot, Pepe. Kan maysa, kasano amaamwan asan mo agasat ngay, no di mo mat pinadas Apulos. Ay na, madingamin ti kasta anak ko. Saan ko maakanayon ang negatibo ti pampanunuutam. Tapno di kan to agbabawi itinakana. Among lolit, itay pa yung agkadwata. Madlaw asabali ti ayan ti panunot mo. Ha? Anya ka di ti mapaspasamak kan ka aya. Makapasurun mo't ngamin ni Pepe. Ha? Apay ni Pepe. Kaslakit din kanayon alikliklikan na. Anya? Ay, una yun. Kat no dandani amin dagiti kalugaran tayo alalaki, ipos-ipos kan ka, gaputa si kati kapintasan kada tayo amin ababalasang dito'y baryo. Saan mo't nalabas ka mo't ngagsaw. Kapintasan nga ibagbagam mo't. Kat pudno matlolit. Nagatupay nga rod ti agar-aram kan ka. Saan apod no dayta? Ay na, di mon ilibak. Ang agoray ka man. Anya ayati maipapan ka ni Pepe. Kasla nga rod kanayon aliklikan na. Na, apay ngay. Diyak mo Iso nga rod amas daawak. Agoray ka man. Aklunam kanyak. Total, aggayam tamad. Anya dayta perla. Korsonadam ni Pepe anya. Ay, saan la kursunada? Mariknak nga agayatak kan kwa na. Anya? Ha? Sa bagay, nataer ni Pepe. Kan, nasingpet. Pudno dayta nga imbagam. Oy, perla, saan mo nga ibagbaga iti ure asino ti imbagakan ka? Uwan, di kagdanag lolit. Mapangnamnamaan na kagayem mo. Datalaang ti makaam mo iti imbagam kanya. Naimbang nga oras yaw nana Doreng. Nay, di na barok si kamak gayam. At ka din ni Pepe. Ay na, rimwarmet, ngamjak amo ano na panan na. Kasta ka day. Wen barok, apay aya. Amuyo mo't ada kami tinagkuyog ang nag-apply idi ilay. Saan ka day, nana Doreng? Ay, wen, ang saan mo't ang nagsubli ang nagpa-interview ni Pepe. Tanaunaan kano iti danag, iso ang nagsanod. Day ta ko matigagarak ita nana. Ay awan maggayam ni Pepe. Ha? Apay aya, di no. Kastoy nga main nana. Dumungig kayo, ta ibaga Ay, ha? tinasaya at sumrakalangan. Umay ka, dito'y unag ti pagsaritaan, tabaraw. Imposible mo't ananang. Anya nga imposible. Imbagak matan. Mismo ani di no tinakaamwak. Imay na imbaga dito'y balay. Nanang. Nukunak tumangamin kan ka. Nuanyat naknakan mo ata ape adi mo intuloy tinapan nagpa-interview edi. Nanang. Di may saka kumamot anaala. Akas kan ni di no agay yamaw. Ay, adda ko man natalgad at trabahom ita. Nakastrek ka ko man iti kumpanya nga ayan ita ni Dino. Mala. Baybayan yaw, nanang. Siguro, talaga sana para kanyak na dya trabaho. Kastala tibiyag Anya kastala tibiyag. Kastala ka na yon matibagbagam. Imbagak matan kan ka. Tipang dangag sanod, kayarigan na tigasat ang nagpasugnod. Kasta ti kayarigan tinapasamak kan ka, anak ko. Nay,
Nagsusayaab ka matun, Lolit. Kwa, makaturturog ak nga rutan din, no? Anya? Kat no alas 6:30 lang iti sardam. Kasta aya. Ay na, kunak no alas 10 ang itirabi. Nalabos ka mat, Lolit. Kasamsangpot ko lang kat. Di no. Apay nga na di mo pa'y layot nagtisungbat mo ay, Lolit. Nabayagan nga agar-aramakan ka. Aklunan na ko mga minay. Ladingitak di no. Ngamawan mat sumgar adot-dot ko kan ka. Anya? Mabayinak la amang ibaga. Asaan ka akayat? Tadyak mat kayat amasakitan ka. Ang tangay kayat mo ama-amuan ti sungbat ko. Iso nga imbaga kon. Pasensya kan dino ha. Adda nga minan linaon ti puso. Iso ang maawatan nak ko ma. Anya nga ta, agtuloy ak nga ta, mapanditayan dalulayt. Ang kasla mapainak, mait. Ay, anya nga tataramida kaya. Sapay adda akong dito asidig ti balay dalulayt. Oy, Pepe! Ah, Anyat ar-aramidam ditoy? perla. Won, siyak nga road. Anyat ar-aramidam ditoy paraangan dalulit. Ay awan? Awan perla? Anya nga awan? Kat no nasiputak itay sumungadak ako mitkita ka dita balay dalulit. Kasla jar mo ti mapandita. Ngam kasla dua-dua ka maut. Ha? Ay, Aklo na moon. Panggap mo asarong kara ni Loli tagayam ko niya. ha? Ay, sana niya? Ha? Hindi ta ka manlalay. Na! Hoy! Pepe! Ang subli ka! Naa, di na kuning kaskaso. Pinanawan naklaptan. Ay, tinasayaat. Siyak ti dumanon di tabalay daluli tagayam ko. Ha! Ipakaamok man tinakitak. Ay na, di nakman matrabakan iti kasta, Perla. Gaputa impod no kan katiriknak, kastamatan ti bagbagam. Ay na, sa anak amang rabrabak ko naklangarudon. Agpaiso ti imbagak keng ka. Sigurado ka? Uwan ko naklangarudon. Ay nagayam. Ay, matungpalsan ti arapaap mo nga arman na ka ti lalaki nga ayatom. Nga ta, Perla. Ay na, itikas di anak kita ka dyan ni Pepe. Jak lakit nagbidot. Agayat kan ka day jay friend. Ay na, sapay la ko matagpay sa timbagam, friend. Sapay la ko ma. Ipalagip ko kan ka, anak ko, Umadanin ti saritaan nyo kanya ulitag mo aberteng. Ha? Anya asaritaan, nanang? Na! Di mo kunaan nalipatan manan. Nanang? Kano yam amo na kani ulitag mo aberteng itigayim nang agtagikwa iti kumpanya. Di mo't nagsarita kayaon. Ha? Ay, nanang, Oo, di mo kunaan madanagan ka manan. Ay, apaw! kastala ti biyag Kasla, jaksa, kabailan ti sumrag iti kumpanya ti gayem ni ulitag berteng. Anya, saan mo kabailan? Kat mainaig matlang itin turpos mo ti agbalin at trabahom ijay no kaskasanaw. Nanang... Ay, yawanan dadu pa yasaw! Basta agsara kayo kini ulitag mo iti mabiay.
Ay na Pepe, amok mo't kat no anya tirik na mitigayam ko. Pinalpaliiw kan, manipod idinasiputan ka nga adday ti paraangan da. Ay... Siya kung ti mangibagbagakan ka. Armo mo ni Lolit agayam ko, sakbay ang mauma nga agururay. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Ay sigurado asaan ka mapaay no armom ni Lolit agayam ko. Iso adi kan agtaktakpay, agtignay kan Ay na siya kung ti mangibagbagakan ka. Armo mo ti gayam ko, ta sigurado asaan ka mapaay. Ay, Manong Berteng, kumusta nga? Iti panangisarak mo kin ni Pepe iti kumpanya ti gayam mo. Ay, naduring ading kaw. Isungarod adim mau asak dito itapno ibagakken ka. Anagsanod ya anak mau iti ipapanmi kuma iti ayan ti gayem kaw. Aniya! Kedwaid! Hey, madanagan ka no. Iso adinan kinaya tinapan. Ay na, sayang ta sigurado pa yan nga awatan ti gayem kaw. Nalpas nga minin ti saritaan ba eh. Naa! Wenday tati agpaiso. Ay! Sayang tinapintas ko maagasat nga agururay ken kuana iti kumpanya ti gayem ko. Ay, Nauma akon nga gururay perla. Iso adya akon paluspusan ti jayan ni uncle ko nga alaen nak ija abroad. Ha? Idi pa'y kumaan na panak. Ngamga po iti imbagam kanyak nga iayaten nak ni Pepe. Intantan ko tinapan ija abroad. Kat inuray ko ti panagaram na kanyak. Ay, oo na imot kaminan ni Pepe. Bagak pa'y kang kuha na nga arman na kan, ta sigurado asan ama paay, ngam di namot inaramid. Jakman amo iti dayja at tao. Talaga atok mamsa. Ay, gayam. Kas itinako-nakon, nauma akon nga agururay. Iso ama panak laangan iji abroad. Tal-alaan nakat nga rod ni ang... Ay na! Awanan, tinasaya at mapasama kiti biyag mo. Sika, Pepe! Pinaluspusam amin ang anapintas ko mga oportunidad para ken ka. Nanang... Idi damaw! Dagiti oportunidad iti trabaho ti pinaluspusam. Nagsanod ka kadagiti trabaho arumbang kumaanas terkamon. Ita, malmalday ka kanagabrodan ni Lulit. Anabayag gaya man nga ay ayatam. Nanang... Ay na, binagbagaan na kapay gaya man ni Perla agayam na. Asan ka ama pa, ay no agaram ka kang kuwana. Takayat na kamay, ngam nagsanod ka. Anya nga ay, nauman iso na paanan ije abroad. Anya kayo matan, nanang. Malmaldayak lang arudan. Sirmonan dakpay laeng may... Kasano di ka sirmunan nga ay, kanagadumay ti sinayang mo. Idi pailaang, ibagbagakon ken ka. Ti pangedeng agsanod, kaya rigan natigasat ngagpasugnod. Di agpaiso amin nga imbagaken ka. Uy, nanang. Maamiris ko itan. Maawata kaon. Why, ngam naladawan ti amin. Ay, Angam sa bagay. Anya nga rod, kastala ti biyag Angam sapay la kumaa. Tama ka amiris ka nagbaliw kan, anak ko. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana.
ti pangdengag sanod, kaya rigan na ti gasat ang nagpasugnod. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimet direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itingkay panagdengeg.